Da, molim te. Ja mislim, možda sam zaslužio, s nečim, bilo čime. Nisi jedan je fotoaparat da te profesionalac, ja slikam. Šta, eno mi ga fotoaparat? Ja ga slikam sad i na profilu, razumiješ, bi sliku u životu napravim i tako. Ajde, sjedi dolje. Ja sjednem? I šta sad radim? Ovaj sic, gurni prema naprijed. Koji, šta, koji? Ovo dolje, vidiš ovo. Ovo, vlad. Di, ovako? Dobro? Sad se drži za ovo se drži. Kao da mi je drago. Vlado, Reci. za ovo se drži, ako će se drži. Za ovo? Da. Ajde. Ajmo. Bož pomozi Savezu komunista. Ajde. Nema ništa komunista. Slikaj. Komunista nije. Ništa komunista. Ajmo ljudi. Top! Topina. Kako je dobro ptica moja. Samo je malo nezgodno ovo što sedim na ovom. Nešto nisam dobro stavio. Ovo da ću ga staviti. Bolje. Aha, evo ga. Sad je super. Kako je dobro. Pozdrav Mariji u Australiju. Jako je lepo. Super je. Nadam se da ću ići još više nego što sam sada. Gore je ekstra. Super, super. Eno kajakaši ispod mene. A i more je daleko. Jupi, jupi. Jupi, jupi.